Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga pagaryami, mga babayami. Ayun niya pagusin tanong si sige nga makampat bu a video na sumipantag si kumama aminituludin kamyalukas na aya pa na pagpangarumaan yan na wata-wata kangudaan. Tunaa iilayan sa ng mga ulama matatago kumagitabiran. Kailangan asabutan niyo mga bangsami, mga pagaryami. So kapag pangaruma umiyakatwa, minitulod ay dadiyan sa kangudaan awata-wata na asar kagyang kuto amama na mabagrepan ikapalalawasan kakitunay niyan sa mapya agyang kuto kabenar ubabay kukam babangunan sa walay na da akarataw to da akarata iyan. Ugid na aya kakulugian sa marata na amay kagyang kuto amama aminitulod ju idadiyan na kasisipatan yan din aginawan yan sa dinyan kitunay sa mapya agyang kuto kabenar ubabay akam babangunan sa walay na miyang arumapan na wata-wata pangudaan na diyuto mapya awlaula. Tunay mi aloy si saging kaya kitab ayatay talian na tawqiful hukam ala gawamid al-ahkam. Espesyal aya kitab para bitirako katapi-tapi kapangaruma. Aya sumiurat saging kay kitab na ulama as kaniyan so Al-Sheikh Ibn Al-Amad Al-Shafi'i aya kiyati ya ulama na banday ni pagkawalu gatos ragun kaya wafatiyan. Yali si saging kay kitab yan akadhalika yukrahu lirrajuli an yuzawwija ibnatahu min shaykh. Dia tigin mapya kumama lagi do pa mau ama. Iba niyan pagi pangarumaan aging kutawata iyan ababay sa mama amyalo ko sa den minitulo da idadiyan. Tunay sabab li'annahu qad yuqi'uha fil makruh. Aya sabab na kepakay ababaden maulog sa mala kabinasaan aging kuto awata iyan ababay. Inuto pa ma na kayging kuto amya katwa miyangungo amama na kapakay adinian mibugay sa mapya si saging kuto wata-wata apyang rumanian aging kuto hakyan akang babangunan sa walay na babad na aya maulog a resulta niyan na babad makasilay aging kuto abay. Nagyuto ikya pakarataon o mga ulama. Tunay ka tero Umar radhiyallahu anhu ami ali si saging kaya kitab akatawan tanong si Umar as kanin so ikadua khalifa o nabi sallallahu alaihi wasallam na ayam ya ali si saging kaya kitab akateruyan na la yankihu ahadukum illa lumatahu minan nisa. So atigin so isarkano so mani isarkano na di pengaruma sa babay inunta ko babay ami prisiyan udi na may tubo bidaan niran sa edad oy to na panigat tero Umar idha balagha ar-rajulu as-sittina fa iyyahu wash-shawab ay maana gyud kay katero Umar radhiyallahu anhu na igira man at tigin as sumama na minisampay sa 60 edad yan kami lokos dno pa ma fa iyyahu wash-shawab na pananggila iniyan ibas kanyan makapangaruma sa wata-wata udi na kangudaan. Giyanan imiali si saging kaya kitab. Ino panuto Peter o Umar adi mapya iba sumiyangungo amama kami katuan kaya lubayan din na aya pa na papangaruma niyan na wata-wata kangudaan na piyakara tao Umar sabab sa di mapya a resulta niyan kay sabab sa di kitunay umama agyang kuto kabenar o babay. Di niyan kitunay sa mapya. Nagkapakay ababaden kabinasa agyang kuto babay kamaulog sa mala kabinasaan. Kay sabab sa simini sabab sa agyang kuto mama miyangungo miyang arumapan na aya pinilian na wata-wata. Nagyuto balasang kan o Allahu Ta'ala sa balasa mapya kung kaya maintain niyo saya kami niyo manaya ko ilmo iyo. Salamus kanu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.